Hai, perlu baro saya sim yang pan ngepring subha yang episia baro khocha kanai ke vlogs ke jonga ke pamatak sngi. Te matak se ngadon halante ngamut bangan let ketchur im. Tamba ngadam tipere ki in kita si kishur im ki bangan sayo te saya pejbe kene ke vlogs ke jonga hade bokun te kermian ba ngan sayo behe kita siama. Te sakawi nga karpa de pisia kumba pi ju kersian yang ana kawi ke por te sngubha ai ke jing kersian ke jong pei da ka ba pia like pia share ba pia subscribe te gitu sia ki ben pada ba subscribe na menta khnang ba pin yu e kum kini sia ki jai blog sa ka nei ke channel ke jonga te tang kata heng karpa de pisia barakon sngubha ban yo comments mo ya ka nei ke vlogs ke jonga tang kata he bisibun. Vậy lên ở trong đó. Wow, las tang mi ki so she ani. Shi bon ma chanele. Te stera. So store shi bon ma. Here we go. And we are starting our journey. Nia dan he shi arngut langut so shkhmat tamba. Dan he basti shadian rading da. Dan ata lagi lantai ngelina to na ngelina nai ne. Nanai. Ngata ngala sakut sini shadian namal ba ki babun kila nangli satu shkhmat. Te kidan kiba le se chien shwa te kidan ro kiba shuli pong shurbat kabni yang mentak sngi te kabala bes he long saat te slap re kali ya ro khamduna. Oh wow, natural footsteps. Oh nih. Itu. Ini kecintaan. Teh ngila ya jan poi atat. Hati halum mangin ya. Sure. Bang ngau pengat bah dayo benwan sangkai kumnei shalom. Nomor ba no stress. Ngap ya kacing be jangkal ya. Pada ya kacing pa jang kisim kat no kacing sngau pengat.
ya kali kampoi keluar shalur. Okay, let me introduce the new dia di ubangai internet top. Di melengkot pelat dah kadal poi dah kam strong tadi bakam strong kumut ngarong ala posya strong nilai jan poi artat ha katuka cekah kawangin saya kecur ngin pet la udon ne umdan la da umdan ngiha ban syang tela da udon ngila dan bok nilai apa ya kan cekah te mentang haban limi syathe syatrai syathe kena bakdo ngai pimta trai dan isur syathia te mentang alina naisthia. Let's go. Tiyaw ni plang ngi saja khoda uken ban nyuksia ngi saja ayam masai ya usning lane ya rabit baro ladadon te mentangon petne yang ngene kong ngebaput yaw ni uken ban nyuksia. Te mentan neng kong ngalayo shwada unai usur cara nang nei te mentan ngan kechwa ya unai bat ngan sa shet shur shibet chaye. Ngali shet ini shur cara shibet te ngan sa shet bat kutungkin. Te mana ki babang ya unai saya komen sapo mah. Te mentang nilai adan ni ha yung luom te ngin di sias ngai shwa ngin da di sias ngai ngin le kit shur na biang sha katai patre kawe kalum hai kitir cing smart banera bang pen te
Dah mentang ngala de disya nganli napat so sha tai sha wi re ulum ngali kicur teng saya pe cacur ya banga yo na sha tai shling lo. Dah mentang ngala yo pa so nei we bara u cacur u de u jatira. Ngala yo pong yo nei. Te ngading pong shu shu mentang nama banga kwa kham shibun. Takada. Pengala yo nei jatira. Te ro kini se kishur nei. Ni di cleanse air ngala yo kato. Ta jatira dan lang ro u jamado ra nei dan lang. Peta mangayo tang hendet jamado. Ntar ro nei sur jaran. Te ngatarai. Kablok songa kala ko dahang nei mtang ngai. Kuli jibu ani pisia bara khoi kibelaya pait kibelaya kersian yang ama nadu meni kibelaya sya yang bat nga nadu meni amar sedang kan ke vlogs ke jonga te tangkat nei hai ngakwa mpenei che pisia tes ngobhai saya share saya like ba saya comments ro mo ya kanai ke video kanang mapen yu ai shu kom kini se ki jai video hapo kanai ke channel ke jonga te tangkat ta hai kuli jibu kuli shi jarngo ipsia bara khoi